Ia, whātalo whātu ma le laufonga fia i le pa ia maulunga fo i o le tātou autustala ia e mese fo i ofisa whaasala lau le nei tai au. Whātalo whātu fo i le whaafonga mai mua mai ia ale malo le atunu le nei tu la mai fia fo i. E whaawawai se tasi nei o tātou whaatatanuanga ia le fo i fio atu le fionga le ofisili. Whala potonga a malusi anga tau le tisi. Ia o te tonu, ia tele sina tala a fia e fia whaasoa atu le malo le atunu i le nei tu la. Ia le a watu le avenoa i lana fionga ia whaumui. Ia mo se o tonga le tūlanga lo iai ia le tātou ngaluenga mo le whaaleia ia o le ele tisi ia maupolu. Ia ona tu ina atu ai fo i leo se au te lenga i tu sai mai loilonga lo o whiangai ai ma le tātou ofisa tu tonu o whaalavelave mātu i ama whafose. Ia, lau e fionga whamui. Ia, whatailo i fionga te whono mo le mātu wawanoa. Ia whatalofa polpapi fo i le whatalofa o whapeona o pēi mota. Whatalofa tua i ofisa whasalau e se o le tātou atonu. Ia, lau tau mwhai o totu se vaenga o lo o ia tau mwhainga le tātou whapetonga. E winga i le tise fo i lea mo le moto polu ia ma manono tai. O le teimi nei o le ua whasopolia atoa ia vaenga ia o le tātou atunu i le tise. E leo toa iei fo se whawhita uli o ia le teimi nei. Sila fia le tātou manu o poto le nei aso ia o le aso lua aso se fulu lima o apelila. Lena amatai o na whaia tātou commissioning ma le testing o tātou wafi haia i e lima lea ua taunu mai le atunu. Ia sa whaola lava i le pōle o le aso sfulu lima e peitai. Ia sa iaina i technical issues fwili leo leana tūlai mai ai. Ia o leana toi ave ese il pōle aso lima le tai o le aso lulu le aso sfulu ono. Ia na whapeolen fo ia whawhita auri metau technical e mainly o le safety o le tātou system. Ia ma le safety o i lātou e whapeona operatinga ia tātou wafi haia ia. Lea leana toi whaalilei o mai le tai o le aso lulu. Ia po se mea o le tūla e se furulua i lea uli o le aso lulu. Ia leana toi waposia atoa i le tise i le moto polu maunon tai. E o mai ala i le aso. Ia ilo toi e se whale tonu tātou le tise. Malo ia fule manatu maulunga o le tātou whapetonga. E o le anga inga leo la ia i tātou. Ia i le nei awhaluna lua o le tausanga. Ia malo whaalo lapa whaftai. Malo whaftai, ia. I le atoa ai o le luasfu tolu aso talu o na whaamaluina polo inga mo whaalawlawe whafose. I le tātou iai le taimi nei ia o se tala fia le nā mo tātou. Ma toi foi le whaamalo le a fionga whamui ia ma le tātou whaala potonga. A mai sa foi tātou pāanga o lo ngā le whaatasi i tātou tam whainga leo tau nuu malmanuia vi ia le li. I leisi vaenga o le tātou po kalame so soani fo ia le tātou malo ia leo lo whaatino aini tātou ilo ilonga. Mai mawhai ona amatu fo i se tātou talalata mai le tūlanga o ia i le whaatinonga o nei ilo ilonga. Ia le tusa ma le se fulu ia tālasanga o leo whaato ai mai nei le tātou ofisa tūtonu i nei i le National Emergency Operations Centre. E se fulu tātou tālasanga ia wa taunu mai. E 5 tālasanga mai pisinisi. Ma leisi 5 mai tātou ainga. Taitasi leo maua ia ai o le aso luasfulu 5. Ia o aperila le fuafua e whaangata i nai. Ia le fu ila i se tātonunga le ofisa nei. Ia o le atele nisi tātou tālasanga. Ia o le awhapeona tu ina mai le mano le atunuu. Le ngata i leo tātou whaalapo potonga. Ia tu maoti ma whaalapo potonga le malo. Ia e mai se fui tātou business. Ma o le alo tele lava le taimi. Ia o lo tala. Ia a wafo i le tau au ina mai o nei a tālasanga. Ia a wafo i se ilo ilonga le tātou komiti whaafoe mo whaalawelawe whaafose i ma whaalawelawe mātu ia. O leisi vaenga tā ua nei tūlanga lewa tu whaatasi se tātou komiti ngā lulue. Mo le ilo ilonga o tātou tālasanga ia watu ina mai. Ma o lea o le a matalia i tālasanga nei e se fulu. Ma o lo iai fo inisi o ofisa le malo, ia le ngata i lea, ia o le tātou Chamber of Commerce, ia o lea o lo tu inata fo itua le malo le atunu ma lātou talawhianga, ia e ono tu ina mei totonu lātou tālasanga.
ai lo tala pele avanoa le tatou ofisa tutonu nei. Ma o se tala lata mai le tūlanga o le a whaangai o iai le ilo ilonga o tatou talsanga o le a whapeona tu ina mai le manu le atunu. Mai vaenga po no fuanga ia o polu lea na afia ia ile elitise, ile moto si ai o le elitise, ia ma le tau whaasoso ina le tatou elitise. Ia o se tala lata mai na po se au te lenga, ia a e fia lava itali ni fesili e toi whaapula ina inisi vaenga ma le whaaloa tele. If she had to tell somebody to put who up here, oh, I told you, why am I fatta with somebody? Oh, I met a few years after I made a polifari, for the letter to the boy and the family. Ia o taimi nei le italaina tatou talsanga pe no ta ua o le komiti le la komiti ngalului. Leo le atu whaatasia i o i lātou ia le la ngafa ma le iloi na o tātou talsanga nei. Pautu langa wha maunga o le a whainga leo numero talsanga leo tau arina mai le tātou ofisa tūtonu. Ma o le fōwa iei fiso ta inga fōi manisi fōi ofisa le malo ini talsanga o whaapeona whaoina atu ia i lātou i a tauna tau aoina mai i le whaatino i tātou iloi longa. Lea tania mai whai mea ia, e leto a te lima sia le manga tu whaiboni ni awhia. Does that really reflect the reality of the impact of the mea le level of awareness, o le atitamaia, o te komiti le tūlanga? Paftai, mai le mawhaina whaisa o tala maoti i le tūlanga le taimi. Pau le mea le te tala le taimi se i pā ia le aso luas fulilima o aperila. Ma e toi ilo fo i e mātou tūlanga i o le tātou taimi. A le lua vai aso le watu i nātu i tua. Mai tō tele fo i e lawa wa whaapea o na so ta i mai le tātou ofisa i le tūlanga o le form. Ma le tūlanga o le lausila fia fo i o le manu le atunu ino fuanga i wa afia. Ia le fo i mātou po kalame i e fuafua e fsosoani i le whaatino ngā le form. E i le tātou po kalame po si tātou tamai video le tāpena. Salo si taimi nei, pe a whai ele i ave i nātu i tua. Ia o le tamai video le whaatino ngā le form, o ani si tūlanga ma lo tala fo i laina le ofisa. A ia ni whaafesili le lo i le ofisa en whai o na wala au mai fo i le mano le atunu mo se fsosoani. Ai lo tele ia le I lātou le wa au mai lātou interest i le form, ma tele fo i le form wanu i tua. Ia taimi nei, ia o lea lava ele i longa leo na au mai tonu, ia msalo si taimi le si lua aso o na i lua i fo i la, ia le tūlanga o le tāpenanga ma le au mai na i tonu form ma le malo le atunu. Tūlanga le awhia mo le atunu, tā rua i misi whatani o ama, e le o whapio awhia mai ia le tātou le i o. Ke fisika mai tūlanga lea e tōnu tātou blackouts. E nā whia uma ia ia mo motu o ko. Nā nau mea kai e le e tāno i fui ka mono mo se pēr kai o lai sai e nā whia mai o blackouts. Ia, o te tari tonu, e le mātou ia tiro taimi nei, e le taimi mua lea wa iai blackouts. O le tūlanga le na titilo o awhianga. Ona o le umi, ona whaasosoa le pawa. O le blackouts, yes, ma le tūlanga leo le tau whaasosoa ina le pawa. O le fo ila nā leina tilo le tātou mālo i tūlanga o awhianga. E ono tūla i mai. O umi se taimi o tau mawhai e toi whaalei a tili, ma toi whaafuisia se tūlanga le lei le tātou elitisi. O vaenga la ia le ave le wha mua a le tātou mālo. E mai se lava le tātou komiti whaafoi. Ina ia avatu le fsosoani tua i ainga le wafia. Le fo ilai alaina mātou ngā lua i whaatasi ma le whaalapotapotonga tau elitise a sila fo le form na e manino lava le tūlanga e ta taua na au mai le numero lau mita. A wae te le tūlanga e taua na wha mautu ia le tūlanga e au mai fo in tau sanga maa fianga. E mawhai ona ngā lua i ai le mātou komiti. Ben fatino se assessment tale
se tau au whai o le hawhia mai a se ta fwoi a le tana wena i le taimi leo o tatou a hia a se sukuni o le itis. Se assessment nei le Le infrastructure, le EPC, hawhia o la toaki, so o le taimi nei ia pe o mana tūlanga le o tatou wafi le tai whianga o mana o mia le go through le overhaul operation. E tu sa male lua tasi male 5 miliona e overhaul ai le afi tasi. Nā le pauna le tūlanga pui lo le afi tuai tai le whanga o na ua pau o le taimi e tauina whaile suwinga pui lo o bearings tatou wafi. Na ua maa losi le vibrations o ia. E o mea lai lai lalo ma le tatou operational budget. E whaatino inga luenga wapena. se tau au whai te a whakea o tū whātasi ma tatou a whia i o i ianga. Sa wafi e whia me whaafi, e lua tasi ma le 5 miliona e o wahoa leila whia tasi. E tu sa lai se 10 miliona tu pe tau ni whaatino inga aengan. Mai le toi pe ia e te se wa le mo o la fi le na te mo ta. Le toi pe te me le fa ta ia fi o le tau mo ia. O le tūlanga na ia i pe awha pe tilo iai, o le uanga whatia le capacity. E mawhai ai o na keita le demand le tunu. Ai awha pe ai se whawhita au li fui le pe o le te ua angi se matangi a fia ai leina le tise. Ia e ono a fia e fui al tatou system le temi. Ma fua mai no fale ngaina le tatou network. Le a se tāpenanga e whala tonga le pisi i le tūlanga si tia mau runga le mana o mio le tise. Tūlanga le fuafua ino o ni ngā ruenga tau ati nā. O a le ma tau atu o kere pisi misi fua i ngā whale mga o mia le three face. E fua la i mo o a ina hui ngā le ile e agua ele au vivo ele le toso atu ele leina ale se tapena no ia i mo lesi school to sana ile le ia lu alu tu la le mo le atu ta o mai le le ai tu la mi si fale to tau fa ton ton mo vo le ia wala va ma pisi ni si mo le ni ma ka usana o le va pena. Ia, loa umon whatatia le tatou matou te tau o fule o le master plan, o le te fulu tau sanga le master plan, fule le IPC. Awa whape tilo i le development ai o le tatou whapitonga, le tise tono le tunu. E le tilo na whape na wafi. E tilo le infrastructure ma le network atoa e tuina atua i le tise. E a fia ila i e pomoli, o leina i le tise, transformer, e whape fula ma tatou wafi. Le lawa umon whatatia le te minei le tatou master plan, o lo iai le fuafuanga foi le e au mai tatou wafi la i e lua le au mai. E iai le o le whakaponga foi le whame ka waki e sosoani le tatou system. I ona whatasi le ma le ala wa amata le tatou procurement process o le tisi tatou wafi la po ai le 5 me ka waki. Ia whatau le mo le isi lua tau sanga e keita i pele increase the demand. Ia, ma le tatou polo keki ai e whaanga i renewable sources wile. Ia o se mea o le se fulu me ka waki lau o mana fuafua mo polo tauna online i te sema. Tau sanga nei. E whapena fui la mo saba. O lo ua iai fui whatatia e fui lisi se fulu me ka waki. O le energy mo mai le la e whatasi mama mo saba i fui ia. Fuafuanga mamao na leu o mana whatatia. E sila fia foi le malo tatou fasalau. E iai foi isi vaenga foi le whaongai nei renewable energy. O lo o mātou tau pai pe tuli company o umana sainia whene. Ina ia o mai lungo e wale o umana sainia whenga. Ia ele ise me o whatino ina te mine. Pero i tuna le koe tau fisira koe lau whianga whumu. O le wai e i tātou tāpena ngā au. I le tūlanga foi lea i le ngare te ko le lua awhi tau sifu. Tau tātou mo atu iai, wa whaanga au mai tātou lea whawhawina, marusianga whawhawina. A me se lai e mawai le tisi, e pei o le tuabai, o le la, tuna whapena, o le tau whai e tau wha a me ese atu sua u leanga o le ia na whianga fwoi le le o sone. A le ma tau atu leu tātou wafia, le tātou te whanau lango i a whidisi e o mai, e atu sua u.
Lea se tūlanga i le tāke le tātou te wawa i e le luafe tau sifu e o tu iai wa renewable energy atoa le tise maua le to e mai soa. Le tūlanga ia i le le wasuil tātou take i te tauna o te le lua fe tolu tasi. Fitu sulpasene mai renewable sources. A e tolu sa fulu e tawana ia le tātou afi soa. O le mea lai tu tonu ai o le lalolangi fuilea. E le mawhai whinga tātele na vese ia afi soa. Wa e mana o mia tātou le mea tā le base load. O ina e tā o fia atoa le stability o le system. A whapea tau te whamoe moe ana o renewable sources fuile. Ia mai se la tūlanga le e o tātou wafi vai, se ilonga i timu, patoa maua le o le tisi. O whapea nā fuila le la, se ilonga lava e oso le la, e patoa maua le tisi. Ai, ele whapea fuila le a whapea loa. Ua paolo ia na matu whai atu le ila tunu. Ia, se i tō matasi al tato el tisi, se i tō e oso lanto e ele whapea na le reality o le olanga. O le tūlanga lana, e te tau alana ia ati tiso la ia. O le base load. Ina ia mawhai e ona tali atu i mana o ngā wha e tiso le atu. Alo, ia il whamoi moi. O le mea fuila leo matu tāpenai. Ia lava, ia fitiso. Le base load le. A whapea ua le ngā whatia fuila le afi vai, i o le la, o le savili, o na provaile le tise le atu. E mwhai anu tātou tua iai. Ma te soani mai tātou a fitiso. E le whapea fuina o Samoa. O lo i le lalo langi atoa le atu i ngā fuwhanga whapea. E ui tāpenanga uma lalo langi le o ina ia whaongama no sianga whawhawina. Ai le mwhai au na avesea e te tauanu whaongama suau. Ia, sa o le lei ala na tūlang. Awa e lei ase se atunu o ia te minei wa. Mwhai ona au siar se lau pasenda. O le tutonu afo i o le Pasifika o Samoa pito i te le lona le contributions for le mai renewable sources. Whare le o tō master plan lea, wa le tasi al company lea o una mai o whalaptonga le mawele tise le tunu, o tō whautua ina pewe kome, mō le whanga ina e aina, e po nufo. E whaine la tō atina, e whone o le malosi mai le la. Mawele la tō e tise whanga e la tō, tau whaititi ai leo le load le o mai tasi au tō. Ia, o umanta tia tatou whainga whaavai, e le mea tau le Great Coati le tono le tatou whaaptonga. E mawhai ai e company, ia po a inga o na generator la tau, ia la tau e le tise, whaola i o la tau mauta, o le pawal ma tau whautuanga. Ia au mai pe i le tono le tatou whaaptonga, ma tau te whai ale assessment, o equipments, ma mea uma whaonga. Ia awane i te lese a fianga, po le stability o le tatou system. Mai vaenga whapea. E leua ia i te mine pe o le ofisa fule o le vaenga le whale sikaleti, e o le SPREP, le ofisa o Piscoa, la ua whai ei whainga whapaanga whapena. Whawhere tūlanga tau tupe mou, wā whapea tele ni ainga, tele ni pisinisi, le hawhai ala tau e tise mau ala tau supply, e o noa matoi whanau lang tasi au tau. Iau whai titia fwoi la ne income le revenue o tau. Ia, o le tūlanga puna o mone mātou titilo iai, mo le sila fiala le tatou ofisa whasala. O le tūlanga pui lele a whapea te mana o e generator, o e lau el tise wana al paume i whalea ia te lingo le la, le mea whamoe mo ia. Ia o lona le po, ia na tusle mātou, e whai titia pui le expenses a mātou e alu. O le expenses mua le fitus fulpasene o le mātou tupe whaalu o le tiso. E generator le tisi. A whapela whai titi al vangana. O le titi le expenses, ia le ai mo maina i tupe pui le e le teimi e whaonga e le malo le tunu ule le tisi. Tūlanga le wai tau ai ia tupe whaalu le suau. La se te leo le se niko ia i fo ise ai tāra fo le ES. Le whatau le fo le suau. Te minen tau whaso soa le tisi. Ilo ia se mato i te alafu ia i le teimi. Al teimi le sa ia le afianga fo le mai le teimi o le COVID. Sa ia le te alafu a ua umona. Tong pauale pero teimi nei o le e tu sa pe na o le lua vai aso la e behind nei le PC. Ia nga pe mingi nga PPS. Teimi le na whaso soa ele e tisi le ko. O le ale pa o mawalano le ia le FNP a whapea. Nei se
La se tau a whai ko o le revenue for APC. Ia o le masina na tusal masina Februari ia te le se whaititia foi leo o tato revenue na mau. Ia ilo ia te au te minei le fika foi le. O le masina o mati ia whapena foi na pa ui le revenue. Tusal le tisia e masani na o le average sa masani na matu whatau le tisia le tunu. Tusal se meo 5 miliona ia unit e whatau le masina. O le masina na o Februari sa pa ula lo 5 milion ia o se tulanga foi penal masingo mati sa la 2 miliona unit ia le i mafaina mato ia le telefone Ele ona pupu tele taimile tu mai ia le tausanga le mo le atu mo mani le do le pe ese ba no e tu tausanga ia tu no tu fa popo si taimi mo tausanga le tu tausanga mo iso ba fa E saro tele ia fiana ia o mai tau na mai whaelele mana tunu. Ia e whaelan mātou tatonunga le lua vai aso le watu ina tuitua. Ina ia tā pena mai ai ia lātou talsanga. Pea whapewa iei ia ni tūlanga o afianga ia i lātou masini ia po lātou aseta fo i alu le tisi. E tau na maupopo mai ai. Wal losfulu iwa o apewila le mai ai le tātou piliota le tātou le ufa maluina nei le tātou SOE. Ia o le anganga la ia i mātou ia vave submit mai o na whaatinu ai lola ia o le ngaluenga ale tātou komiti whafoe taimilan nei ia o le alaia e alu al tātou komiti i le luava yaso e tā pena mai ai ma e talo te fo le malo le atunu ia o le alava ia le tātou taimi. Ina ia whaau o ina mamai i le ofisa le fo ia vanoa tātou ofisa ia pe ia infesili po ni fisosoani i le whaatumunga le tātou form o le form fo ina ia watu e tasi lava le form po le ainga, po le pisinisi, po le whaala potopotonga. E te le tau whaatumua o le form. Na o vaenga lava le form e talawhia ngai i le tu ainga talsanga le tu ina mai tonu le komiti. E lo tala lava le mātou ofisa pe i einis fesili. Taimila nei e lua vai aso a le watu ina atu le mano le atunu e whaau ina mai ai lātou tu talsanga. Tatou wafiwai. E fia sa whae tatou reservoir e o tatou e swawa. Ai ona. ia o te minei e fitu ata to ia saiti e te poe e tatou suavai ai a whape vule le run ia whiwai a whape le eise timu whaatumu le whatanu na le lua i tūla e run ai umal whatanu mātou te whaamoe moe ala i le timu vule le na ia tawhe pe tono whatanu ai na ia umi ai ona run ia tatou a whiwai se i vanga nā ila tatou a while tua i te alwhanga le whanga aina ia le tempo le ia fulilo o ani tu la tu le so so te le tisi fa fo e le tu le te mini i so compagnia fa fa Tusol te minei ona o i lua tatou saiti e te minei o i tūnei mato ia ma tuai whaleo. Sila fia fwere tatou ma mano le ofisa whasala. Tusol le o mea ne o soula, te le space e mana o mia. Ia peila o areas i o le a wanoa li te minei le na mai ia lo lisi mai le lalo tatou tangaluenga o whanua. Le na i whaatino ia tatou development si i me tau so. o isi so so te na le tisi fa fo ida le tisi le teknologi te A sila foi le to inga te lele ia site foi le tona i matoma o i whaleo. E se 4% o le tisi le tunu e mai tatou site. Hapa pela te mana o miele au si o sisi pasene e tilo la e tauna fua va penal te leo site foi le tauna o ia. Pena ngai, ke rio rai mo mai de i no ko ai. Ai fa ye o se sola farm foi le sa pala ya to mai le tisi. O le te minei o le whenga paanga foi le ma le private sector. Le ua matua iai foi le i lau vaenga ia le private sector la tu te development inga ia vaenga ia. Ia ona whaatau mele le PC. E fia compagnia nei sa no le sa mai ta sa na fia fa ya la to Marcia no fa foi na mo le tisi na ka
tau ana we o mai lo. O ini na ko pepe nga nga mai a honi le ni. Ia tūlanga na e no lai tau sa ili la tu se lungi a tō rua company le na ma tō o man sangi whenga nga ele o mawhai o na whatino ina ia. Ika ni mai fafu. O company a tō local company se. Korido atu sirene sa mai. Se puno me ko what's le to ke ta pena pena iai. Fami o ke ao o mai ile mai mama le to tele o le tu mo le tupu o o fa o mai ia le vino. So le na ko sa o mai. Ese puno me ko what's le ta pena pena iai. Ona toi pau na mai no le siu sa mo. E whamasa runga le whai i taipile nei. O leo wawa o ina mai po i mena tu. E se pulu tau sana. Ia le... E se pulu tau sana lea ua tā pena. Le lele current plan, what current plan, for 10 years. Ina sawa o leo o isi. Lale tu anga plan, lena sawa mai tu atu le 10 year plan lea. Leo mafua e ona tu fale tonu le tenu. Sa masani anu whata te. Ia sa ele plan. Sa whata tialta i 5 tausanga pule le whai ia tātou. Ia le forecast pule le PC mta pena ia. O le toa le sa ia. Ono le tūlanga pule le ua anga i tele ia development sa le tātou watunu e develops ia renewable sources. Ai ua pei ua tau whātutua na i tātou mela le pei o awhitiso, pei slo, ono le awhianga o le siusio manga. O le ala ua mātou loni. E le mawhai ana tātou wanga i luma pe a le iai le tusa pei o le back, tusa o le vāenga le na te backinga ia e tātou. Ai whaasolo pe a tātou renewable developments. O ngai e umi le taimi e whaatinoa. To e te le process. Silia ile teme ka what's Luna wina te a mai ko ini siafi e produce mai ai ile teme ka what's ia mo le mai le fo forma le teme ia plan le pe o le apata o mai ni mai te o ia ile wila ina ia mo fai ona take care o mai Tu so le se fulu me ka wati vele sola le fa me moi le fai ngole tausanga nei am tango tausanga fo e se fulu me ka waki mai le sola se fulu fulu me ka waki mai ma mo wale o le lua se fulu me ka waki fule pa fa leo leo o ia le fofonga mo tausanga fo ia lo fata tia ile tatou tau fonga la po ale mo le lua se fulu 5 me ka waki mai la mai le sola ia mo le lua se fulu 5 ma ka waki mai ma ia fata siela ma le e o termine lo fata la noa ma se tasio company na tu te ngau sia le tise mai le savili e tu sale ma le 5 se fulu fa me ka waki le lato capacity o lo ia tania mai ko forma na le asilia ku mai lo ko se fulu me ko was e comfortable e sa pala ia sa mo a so fa fiala na teula vila na we must se fulu ko was la o e mai ku company na mala toma o lo ia tu solo ia le fofonga i o tu temina o si tia le vai le tu ma wal tu fu fica foi le ia pe ona matu fai atu o le matu ia forecast pe me o tai tolu le fa pasene le tausanga o so tausanga e tolu o tai se fulu pasene ia le growth foi le timanta le tunu le la matu tita pena ila mamau i fofonga Ole tulanga le ile ka o le na isa mo ai fupuar na mas. Ka pena to ka pare ni para ko na ile te ni na si le fia foi tu so le peno fai tu foi le o le vahenga pitu te lea o le tato o le expenses foi le PC o le tiso tu sala fa pe pa u le protection longo winga foi pa u le expenses foi le fa lo tiso e o tu sele le tiso tu sala tu e pa le nia ina apa pe foi le o le apa pe sa o le
masina ia pe spend le PC por se fulu miliona ile tiso le la wa ul protection e lo pe na le valu miliona le na spend ile na masi tu sala to pa le dia ya la temin tu la na o fiuma le gosto procede de pa o le ase afianga le o ia se afianga le pa ule ti se ya tu no ile o na ma le PC temin o le afianga io le motusia o le tise i vaenga fule o le tunu o ia se afianga o le toi mau tu pe masa ni sa mau le PC o ia se afianga le o na ma le o tu la ma ia e pe ona fa tu fule le pe o le masino februari io fa titiel tu pe mau fule al tatu fa tong io ona fa pale ni fule ma le tatu ai le ai se afianga tele le ai se afianga tele fule le ama fa ona operator tatu fa tong me lo mfai na nga fatia foi le tu na tele tise o tani mo ko tani mo teta i tu ta do na tu la i fa fita o fa to se me ta faso e ani mana ko fa pe no skulu lo na le tu pe na o se o le jo i fa na ko jo a tani me ko ma o le fa na ko jo e si la tu sa o tu o le ale tu la mo ye le no skulu lo na le o sa lo mai ta i le tu na ai ko wa ma o le pis se luana pa pe wanga ule PC le toi o le tatu pa al te mine o le operator tatu PC si le fia foi tu sai o le te mitonu ale na ia ina mai ele na faile fa mama venga foi le lusu pasende ile mamalo le tunu no le tom fai recover el covid al te mitonu na fai lo mo le tau foi le lusia mai Ukraine na si ma walunga ile tau le tisi mai le luata la fa su tolsen anga ile tolu ta la mon tu pulta vole o inga tonu ala na matu tom failo le mai le tato reserve le unos 1 miliona le ta ia e tau kava ile fingal operation silinate ai mau pele fa monianga foi le mo le tunu e so soni e tau recover el time covid ia mo le tule ang fa te tire tato e le fasa la una tu sta li va la semana tu io le mo to ma mino ni si lo va a quello ta farsia e le frutta ma mino foi il tato ufficialia e te fa un numero master dice io voglio tule ang fa te ne yaso la tu era fa o beni so tato fa tana va pele ia i vai yaso te kasi a mo le tule ang fa te fa mo ino to te ia e to mai fo ia tato te mafuta va foi ia se tato tarata mai ia to mano dei ia ne foi vai no na rumoro va pena na due foi tato ne ia da fa wal ai mato tala ne ia tato